трансляция. О, хіба что пошла. Ёсть. Прывітанне зноўку, шаноўныя, прывітанне, даражэнькія мае. Нарэшце мы дабраліся да танкаў. Спадзяюся, сёння таксама атрымаецца зрабіць неблагую серыю баёў. Канешне, на стокавай тэхніцы гэта зрабіць цяжка. На Е75 хіба што мы адзін бой, мажліва, пакатаем, але будзем глядзець па ходу. Можа, сапсуецца настрой, калі будзе пердак гарыць. Ды не атрымаюцца на Е75, бо трэба катаць на ім у добрым настроі, ні ў якім разе не ў злым. Так, што ў нас тут? Тут хіба што нармалёва, нешта ў нас тут абмен прэміум тэхнікі. Не цікава мне гэта. Прыгатуйцеся да 80-й. World of Tanks teaser. Гэта будзе ў нас святкаванне нейкае. 80 гадоў. Ну так, Другая светавая вайна, хіба што так. А крацей, якія на сёння ў нас планы? Планы, што не на ёсць самае лепшае, гэта зноўку стрыманне бачных на фон скране, ну і хай разам. Такая, дзе трансляцыя яна што не пайшла, я не бачу. Ну чакай. Штосьці не так. А вось знайшоў канал. Ой, YouTube. Ён нават не адлюстроўвае тое, што пайшла трансляцыя. А гук як? Я хоць пачуў сябе ці не? Трэба яшчэ не так. А вось знайшоў. Добра, усё ёсць. Так, такім чынам, што такім чынам? Такім чынам мы пачынаем, вось што. Не трэба тут адкладаць штосьці. Бяром проста тэхніку, якую мы качаем, і гэта ў нас пачынаецца з... Што за Хопкінс? Гэта што такое? А скуль гэтае гаўно тут узялося? Я такое не памятаю. Хамяк. Не. Мы пачнем з арты. Мы апошні раз дагаварыліся аб тым, што мы будзем размінку рабіць на арце. Таму арта. А што у нас там 109 тысячаў ўжо было досведу? Добра. Калі што, не засуджвайце, мы качаем Т-92. Браць. І выконваць гэтыя асабістыя баявыя задачы. АБЗ. Апошні раз у танкі я гуляў у аўторак. Многа часу мінула. Так не трэба рабіць, але гэта толькі з-за таго, што у аўторак мне ўдалося нармалёвую нейкую, нават адзін бой нармалёвы згуляць. Там быў выпадковы на Одэсе. Амаль што 5 ці 5 тысячаў шкоды было, але слухайце, ён быў такі дурны, што не захацелася нават выкладаць яго асобным відэа на канал. А астатнія былі гаўно. Баі былі гаўно. Вось, ды і настрой быў такі сабе гаўно, таму ў сераду я ўжо нават не хацеў гуляць. А чацвер і вось сённяшні дзень мяне адняло тое, што ў Евротрак сімулятары у нас там не кепска так пайшло з выкананнем задачы, адзінае толькі затык здзейсніўся сёння, прайзашоў сёння. І яно, так ведаеце, зусім трошачкі спапсула настрой. Вось, і я на гэтым скончыў. Вырашыў, што лепш выйсці зноўку ў танкі, бо цалкам усё ж такі учора яшчэ хацеў пагуляць цэлы дзень сёння ў танкі. Ну, але ўжо як выйшла, так выйшла. Мроілася, што я змагу выканаць гэтае заданне майнера хуценька.
Але не ўдалося. Так, зводзімся на гару. Калі не памыляюся, вось тут хто нехта будзе. Зараз мы ему падарунак скинем. Ага. Ну что, у нас вось тут двое стоять. И перашкаджают гулять нашим товарищам. Ну вось, чаму ўлева полетела? А чаму не ўправа, каб у барціну попасть? К этому ісу. Ну, конечно, там ужо і Уда з'явіўся, і той з'явіўся, і гэты з'явіўся. Нашых поджалі не так неблага. Зараз, ну вось, я б яго забраў. Хо-хо-хо-хо, не. Так не хочу. АМБТ 12, 11, 10, 9. Чакай. Він подставляється зараз. О, подох. Ёсть контакт на 400. Ой, нехто б сюди приїхав. Бо я тут один застався. Гэтыя два боудзіла подставіліся і ўсё. Ну, будем спадзявацца, што нешта атрымаецца тут зрабіць. Так, вось гэты стаіць, ён адзін, так? Нехта з яго саб'е? Бо я б тут прыкрыў вас. Ну выходзьце, збівайце. О! Пантера. А ну стой на месцы, не шевеліся. Не шевеліся. Ой, каб толькі трапіла. Ёсць. Ну, можна так сказаць, што задача на гэты бой выкананая. Мы гаўняка збілі. Гаўняка збілі да папачэння. У нашых ёсць магчымасць перагарнуць бой. А нечага тут перагартаць яго, гэта ўсё. Гэта ўжо для супраціўніка гамон. Ага, ага. Ну вось табе. Так, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Паскуда. А ніхто тут не глядзіць. Ну, зато я двоих забраў. І гэта хопіць. Гэта перамога, таму вяртаемся. Ну, ёсць такое адчуванне, што няма чаго чакаць. І можна ісці спакойна гуляць на нармальных танках. Ой, чакай, вось гэта вось я абажаю. 5 крытычных патрапляняў у баі, потым 7. Вось гэта, ну... Шкода, 5,1 канцэхнікі, пиздец. Просто, блядь, немагчыма. Вось 3 задачы, якія б я зменіў. Усе зменіў бы. Магчымасць ёсць толькі адну замяніць. Паскудства. Перадамажыць траціну каманды і зрабіць яшчэ 7 крытычных патрапленняў. Ну куды гэта? Што мы робім, што мы робім? Мы супраць дзясятак. Сярод дзясятак є соты, еча. Ой, мамачка, ой, мамачка. Адразу трэба на голду пераходзіць і ехаць на фланг цяжыкаў, але... А ці можна з моста пакідаць трохі? З мосту. Не, я не люблю з мосту гуляць. Трэба ехаць у горад. Так, поедзем сюды. І там праз рэльеф неяк так сейвічыся спрабаваць накідаць нешта. Няблага было паехаць і на фланг СТ і ЛТ, там таксама можна, але не на гэтай мапе, слухайце, тут далёка, вельмі далёка ехаць. ELC вон едзе.
Ага. А ты где? А ты там за домом. Так, добре. Як тут треба вискочить. Угу, тут немає, он у окенца стоїть. Так, не отрымается нормалёво. И тут он так само не проедет, так? Не подставится. Може отсюль нечто выйдет. По гэтаму хлопчику, але малы не бачны яго ў рэльефе. Схаваўся і ўсё на гэтым. Валера, поглядзіце, колькі іх тут. Ой-ой-ой-ой-ой. І пражета тут, і гэты тут. Ён мяне выцеліць. 752. А ну што ты так робіш? Так. Мне не падабаецца гэта. Трэба ехаць адсюль. Трэба ехаць адсюль. Неяк. Наши эстэхі, паглядзіце, ў цэнтры ўсталі нешта. А іхнія яны штурмуюць. Вон там кобры падстаўляюцца ўжо. У нас тут ФВХ. Ой-ой-ой-ой. Гэта ўсё выглядае вельмі кепска. Ну, блядь, трындзец. Трындзец. Двое скинуліся ўсё ж такі, вы паглядзіце толькі на гэта. Едча. 15 секундаў яшчэ перазарадка, не. А, некуды хавацца трэба, ёп, красота. Некуды хавацца, вельмі рызыкую, што я еду сюдою. Вельмі рызыкую, бо тут нема ніякага сховіска. Сюды, і вось я засвяціўся, і... Ой, магчыма даеду, а магчыма не. З'едзь адсюль. Он зараз будзе кантроліць мяне. Ага. Выцалю. Выцалю. Ну і все, тут пражета прыехаў. А куды гэтыя двое глядзяць? Твою мать. О, паглядзіце на Т-50, герой гэтага бою. Каля арты ашываецца. Гэта дрэнь каля арты ездзіць. Табе не сорамна? Ой-ой-ой-ой-ой. Ну вось тое, аб чым я і казаў. Нейкая дурніца зусім дзеецца. І гэтае гаўно мяне бесіць, канешне, калі Т-50 яно не штурмуе ні базу варожую, нічога такога. Тупа нечым займаецца, чым не зразумела. Лінкс. Лінкс у мяне наогул стокавы. На ім цяжка гуляць. Зараз пакуль ён стокавы, на ім цяжка. Нешта тут паказаць на ім. Ну, выпадкова можна, конечно. Як паказала практыка, фугасы на ім гаўно. То я супраць ЕБР-75 спрабаваў адгуляць і атрымалася кепска. Конечно, яму там на дапамогу прыляцеў яшчэ ЦАЭС-ка, калі не памыляюся, это ў той раз было. Але галоўнае тое, што я праз гэтыя фугасы наносіў 75-му ЕБР з прабіццём 75, калі што. Ён ўсё роўна не прабіваўся. Вось, і там колькі было. Ёп, твою мать. Я на гэтай мапе без агляду. Што робім? Хаця што тут рабіць? Па-першае, уключаем мотор. А па-другое, толькі замак штурмаваць, больш няма чаго рабіць тут.
Можна, конечно ж, сюди поджати, допомогти нашій ЛТшці. Хто там клікає? Чекай, хто? Шепотак? Шепотак хоче їхати у центр? Ну давай, нехай буде. Перша мисля, можливо, нейка удача буде, чи що. Спробуємо, спробуємо. Адмыслова я не переключаюся на фугаси, бо, як я казав, я навіть 75-го ЄБР не пробиваю їм. Этими фугасами. Оп. Так, добре, прожито заїхало, я заїхав, а толку від гэтага? Що отсюль можна робити? Кабыл... О. Я не засветился. А, не засветился. Так я его не пробиваю никуда на стоковой пушце. Ой, тут зелененькое нечто есть. О, ах, это бот. Ага, постой, постой, подумай. Не. Так, некого можно справа, кажешь, да? О, на жаль, тут нема нікого. Я не унизился. Бизонт. Внизу бизонт есть. Где бизонт есть? Хлопцы, что вы тут робите у двоих? Ось він бизонт. А нема чого тут робити. Шапотак поехал по зеленце. Це центр ніхто не гуляє. Ось гэта было траплянне, дык траплянне. А ось зараз нічого не было. Ну, по 200 так можна і жити, слухайте. Мне падаецца, трэба ехаць дапамогчы неяк. Гвардія Центуріон допомагає, добре. Зараз Центуріон його переможе там. Воу, Єлсіда задомінував. А чому не? Чому не поїхати і не збити гэтага гвардійця? Добре, отрымалася, я не трапіў мяне. А не, ну калі ласачка, ну верніся. Ой, боже, ну куды мяне б занесла-то? Так, ой, перад тут, добре. Што, ну трэба паднасраць трошки, ведаеце? Паднасраць трошки ELC. Я спадзяюся, мяне не заб'юць. Вось тут, ці саб'юць. Ага, ён мяне не ўбачыў. Это добре. Бо зараз мы прожмемся под горою. Ага, давай. Ось сюди. Ось він де. А, їх тут 2 LC. О, я засветился. Ну так, засветился натурально. И он так и будет стоять, потому что никто не откидываем. Ай, картей. Незграбная гэта ЛТХ была для гэтай мапы, зараз бо яна стокавая цалкам. Мне было цяжка штосьці зрабіць.
Прибачте. А что тут далее? Нічого далее тут нема. ЦСК. ЦСК у нас мы прокачиваем ей додатково гэтыя досвіды, гэтыя навыкі, каб у 100%. І затым мы будем прокачивать гэтага паша. Бо у меня ни одной барабанной ПТ нема, а хочется, каб была хотя бы одна. Так, ЦСК и гавань. Старая гаунина. Усе десятки. Усе десяточки. Что, штурмуем гору? Что тут яшчэ могу распавесці? Але можна, слухайце, перахапіць Алтеху. То бок ось тут мы поедем зараз у центр. І спадзяюся, там дапамогі не будзе у ЛТ, а буду толькі я і наша ЛТ, і яму будзе гамон. Супраціўнік тупо срынкне. О, Шеридан. Шарыш. Давай, сюды. Сюды давай, не сюды, ось туды давай. Дурень. Заради бы фугас, ды знялі бы гэтага. А там таксама Панцерваген. У нас Шеридан. Чекай. А, ну так, Шеридан. Это нешта я сабе тут. О, нешта наши патэхі, яны такія слабыя. Переключаемся. Привет. Ой-ой-ой, ой-ой-ой. Ты что себе дозволяешь, а? На тебе. 3 на 1, я згоден. Добре, гуслю зняли. Ну добре, что ён на мяне не реагуе. Ты что, поскуть, робишь? Ты что зрабіў? А, Леопард не хочет дапамагаць. Ой, блядь, я тут яшчэ і... Пиздец. Гэтае говно і трапіла, і прабіла, блядь. Обожнюю гэтую гульню. Это просто пиздец. Яно, сука, яшчэ і нармалёвым фугасам, а не той, каб галдовым гэтае зрабіла. Леопард, пидараса кусок. Мне няма іншага. Сука, у нас перавага была, дебилы. Ёбаная арта, блядь. Сука, каб ты ў плоце задушыўся, малы быў. Каб ты ўсё жыццё гаўно жраў. Паскуда. О, як же тебе это бесит просто. На 800 звычайным фугасам ён, сука, трапіў. У яго разброс, блядь, как жопа мамонта. Як ён мог потрапіць у мяне? Сука. Так. Ці ёсць сэнс ехаць у гару? Не, няма, бо база у нас направо. Мы едем направо. Мы едем справа гулять.
Слухайте, але ж ён медленны. Хамяк занадта медленны. Калі б гэта быў Т-57, я яшчэ разумею, каб гэта так было, але гэта хамяк. Чаму ён такі медленны? Ён жа з турбіны ў мяне. А едзе меней за 40 км на гадзіну. Ой-ой-ой-ой-ой. Але ж непрыемна на цаэскі зараз было. Ой, непрыемна. Я б тады забраў 121-га. Я б забраў потым... Сука, ён мне яшчэ фугасам гуслю збіў. Вы бачылі гэта? Тупа збіў гуслю фугасам. І за кошт гэтага ён мне адвесіў адну тыку дадатковую. Одна арта супраць нас, у іх ЛТ збрылі просто-напросто. Так, 10 секундаў трэба... Блять, што ты тут забыўся? Ён адзін сюды паехаў, і добра. Адзін паехаў, адзін здох. Пушка. Давай, давай, давай. Раз, два. Нормалёва. Нормалёва. Нас тут банда приехала, а яны у нас толькі гору забрали, ўсё. Отдали 5 танков на халяву. Что? Я тебе что зрабіў, галняк? Знайшоў мягенько. Не буду я нават на тебе тратить снаряд. Вы, блядь, что, здекуетесь, ты что? Там арта. Ой, каб яшчэ паляцела туды, куды трэба. Перезарадка, захоп базы, ну конечно. Долбоёбы толькі базу і захопліваюць, калі што. Ты лепей адтуль валі, каб толькі за свет даваць. А супраціўнікі што, яны як збіраюцца выйграваць? Хлопцы на ЛТ, ну класачка, униз. Один минус. Это базу захопліваюць толькі, все, што яны могуць зрабіць. Дауны. Навошта так рабіць? То ж 9-5 лік. Ну такое себе. Перамога, але занадта хуткая. Праціўнікі зрабілі вялікую памылку. О, панарт. Добра. Мне такое падыходзіць. Удэс, наступны удэс. Цаэска перамога. Таксама ікса знімем.
Так, 7-5. Куды? Тут толькі сюды ехаць. У нас травы гэтыя. На островы, валить дрэвы і хмызы, становиться ў пазіцыёнку, накидывать як мага больш. Platoon created. Platoon created. The player has joined the platoon. А чому ти за мною розмовляєш ангельською? А? Ти же швед. Чому ангельська мова зараз вчить? Кажись, я зрозумів. Екіпаж у мене ж кастомний. О, нехто їде. Кобра. Ну я розворочувався, нехай так. О, ось так, добре. Так, не перекину, тому що у меня нема перенабивания скилла. Вот это что робят наши, яны не светят, яны не поднимаются выше, яны по ELC целять. Ну. Ведаете такое. Ну давайте, свет. Уключите светло, коли ласочка. Есть кто тут? Там нехто повинен быть слева, центура Т. Ну ты не бачишь, просто ты не узирался, что. Так. Это, конечно, вельми цікаво. Але наши не светят, наши не едут. Яны не бачат, что город проиграл. Стоит нечто, хули ты дрочишь тут? Едь давай. Сука, вы, блядь, зведенные были, что вы хотели зробить? Все ж таки треба перекинуть на голду. Поджимайтесь, суки. Чуете, поголовые? Угу. Ага, все было зеленое, только не трапило. Ну. Вот это нехто будет траплять ці не стоять в двоях там. Не, давайте, хлопцы, вы лепш выходите, бо у меня танк не хочет у вас траплять. Ему падаецца, вы гэтага не варты. Угу. О, прямое трапляние. То самое, что было треба. Шиковно. Что я могу отказать? Бум-бум, бум-бум. Згуляў як говно. З усіх боков уже поджали. Ну что тут, блять, уже с углами? Изведение, блять. Ой, ненавижу. Сука, сдохнуть можно, покуль не заведется. Так. Поздымали гэта сраные иксы. УДС застаўся. Давайте МБТ. Тут нечто пофармить.
Ты нахуй, да. Оу. Так, агулом. Мы с десятками. Такое себе. Это, конечно, не мара моя звук с десятками гулять, а лишь. Что тут? Так само засветить нехто. Ебр, леопард. Поехали до леопарда. Може нешта атрымаецца з гэтага. І не паваліць дрэва? Не паваліў дрэва. Канцэпт не паваліў дрэва. О, блядь, ну трошки ж не хапіла. Ёсць траплянне. І другі ёсць. І трэці ёсць. Вельмі добра. Вельмі добра атрымалася, вельмі добра. 2 з 3, 1 у арту, 1 у бурасіка, гэта вельмі добрае трапленне было. На жаль, толькі адное у гуслю паляцела, але астатняе гэта было вельмі добра. Ебр 90 зараз там вырашае трошки. Дзе ты, кто ты? Ебр свеціць, так? Так. Натуральна свеціць ебр, таму ныраем, даем нырца. Едем сюды. Мы отжали у іх фланг, гэта вельмі добра. Один есть. Зараз дачакаемся перазарядкі. Яшчэ один. Не, чувак, тут сюды табе не трэба ехаць. Гэта ўжо дакладна. Так, тут нема. Супер конь. Супер конь. Трэба леопарду дапамагчы раздзеліць гэты дамаг, які ён вязе з сабою. Бо ебр нам патрэбен жывы. 1000. Не, хлопец, не. Воу, это что такое? Як я на гэты дом заехал? Гульня, ты что робишь? Як на дом можно заехать? Алло? Двиг вынес. Двигуна вынес, блядь. Кіроўцу вынес одним стрелом. Что за говно? Не одним. Ён один скидывался. Супер конь бачу. MX-30. Але ўсё роўна непрыемна. Ёсць. Добра. Паритет, бо вынесли у нас ЕБР, вынесли у іх ЕБР. Яшчэ перазарядка. СТБ знішчыць і было б добра. Гэтых я не бачу, яны недзе там далёка. Ну, хочаш леопард, ну едь, но я ж шотны, я не поеду. Я буду отсюда спрабаваць кантраляваць. Нешта. Опс. Трапіў ўсё ж таки у леопарда. Так, трапіў у леопарда, і у іх засталося тартойс. Галдой толькі галдой шмаляць. У іх 10, 9, 8. 8 гэта цяжкі танк. Толькі галда. Оп. Так, супер конь. Стреляй. Угу, я засвяціўся.
Такое себе, такое себе, такое себе. М103. М103. Где ты там? Где ты там? Так, не, слухайте, мне не подобаецца гэта ўсё. Наши трымаюцца толькі на арце. Блядь, гэта одно и другое, третье. И оно нават не сбивается. Ну, конечно, такое себе. Патрэбнае прыкрыццё і каб арта. А чаму арта не наказвае супер коня? Леопард подставіўся. Вай. Ага, вось. Добра, шотны. Арта. Ёсць, малайчына. У іх арты няма, М100... О. Хто засвяціў? Гэта я гусеніца ці хто? Скорпион стоит плохо, кепска. На яго выязджаць нельга. Ну, маю на увазе супер коня. Ну як гэта так, ну? Не, халера цябе бяры. Гэта дурны М103, гэта дурны Скорпіон. Ну, падохлі і ўсё. Дзякуй Богу, я паспеў. О, не. Гэта не магу сказаць, што гэта добры бой. Оу! Хіба што далучуся нехта да мяне, да гэтага стрима. Прывітанне табе. Калі тебе не цяжка і калі ты не бот, у Ютуба такое бывае, што і боты заходзяць. Калі ласачка, напішы нешта ў чаціку. Ой, зноў сядаем на Одеса. Трэба зняць гэты X5. Так. Ну толькі ў кут ехаць, але мне хуткасці не хопіць. Добра, паглядзім. 9 і 8. Усё роўна едзем на 8 лінію, на К8 недзе. Там устанем. Ці К7, лепей казаць, вот тут. А калі што, то пражмемся ў кут. І так адгуляем. Колькі ЛТ? Па 2 ЛТ з кожнага боку. Хаця, калі ябар паедзе сюды наш, то будзе не кепска. А вось Еве трэба было б ехаць у кут. А яны наадварот робяць. Яны абодва едуць туды, ну такое сабе. А ў кут хто паедзе, хлопцы? Ебар, ты не хочаш? А вось і елачка. Чакай, зводжуся. Чакай, а дзе яна? А вось яна. Эй, ну не. Ну гэта не той танк, які можа танкаваць. Ось Ебр з яго тытанавымі коламі, ён можа танкаваць. А елка не, яна не павінна. Ёсць траплянне. Куня Панзер зрабіў памылачку. Так, трэба галду пераключыць, каб у башні прабіваць Т-50. Ой-ой-ой-ой, Ёбар таксама пражаўся туды, і хіба што гэта рамонт, таму што ён мяне будзе высвечваць, і я яму нічога не зраблю.
без наших ЛТ, а наші ЛТ вже нічого не зроблять, тому що кут зайняли б супротивники. Так, що ж тоді робимо? От маскировки поспробуємо, так? От маскировки поспробуем тут подняться. И поспробуем выцелить снег. Тут нема шансов. Вай. Ой, ай. Он добре зробив, що так поднялся крышечку только. Блять, знову це титанові коли ГТ. Так, ні, туди вже виїжджати нельга. Давайте, хлопці, ви ж там стоїте удвоїх. І Єлка, і Єбер. Ну так. Але нічого не робите. Погляди на ГТ говно. О, їх тут двоє. Хлопець, кидаю усе і тікаємо отсюда. Ёсть. Ось тут он. Я кажу, тікай отсюль, бо ось там стоїть чоловік. Ой, сколь його тут можна вицелити. Ёсть. Ну тут можно так стоять, коли что. Бля, небезпечно, вельми небезпечно. Ялка не благо там позицію заняла, бо світить гэты остров. Але що робити з нашим кутом? Сень, отлетишь. Просто отлетишь. Не высовывайся. Нешта прожити робить незрозуміле. Ёсть трапляння. Мінус. Прожито де... А, музики стало. Так, частка поехала боронить базу за их. Коли что, я спробую прожать. Я сподіваюся, что там нема Т-50. Бо хіба что шарфутюр ён отъехал. Не. Тут яшчэ СТРВ и шарфутюр. Не, яны не поехали боронить базу, я помылился. Яны тут так и стоять. У нас и Єбер, и Єлка светят одно и то ж. Ну, як кажуть, аби здорові були. Нема чого тут додати. Эх, на жаль. Я лічыў, што нехто далучыўся да стрыма. Так, а што ў нас заняць першае месца па колькасці шкоды? Нанесенай шкоды ў камандзе. Ну, гэта задача для Е50. Няма чаго тут казаць. Толькі Е50 да Е75 на ГТ могуць выканаць. З першага разу, калі што. Скромненько так заявіў, да? Добре, сустречный бой стандартный. А куды мы? Ага, десяточки. Десяточки, тому мы едем на правый фланг. Тут нема чего указать. Только право. Ці есть сенс поджиматься у яму? Что-то мне подается, что нема сенсу. Хотя, кто из них есть худенький? 8-9 есть. Это мне много проблем створить. У іх яшчэ ёсць канцэпт 5. Але гэтага я прабіваю нармалёва. Толькі 279. Толькі 279 стварае нейкую пагрозу. Ну, можна пражаць, мне падаецца, бо 279 павінен ехаць на фланг сюды, цяжкіх танкаў. Ён не павінен ехаць сюды.
То звычайныя стэхі едуць з патэхамі. Так, так, так. Без засвету, без засвету. Добра. Поджимаемся ў яму. Ага, вось яны ўсе. Добра. Добра, добра, добра. Вось так робім. І валім тут дрэвы. Ты поспудь, погляди на его. Выехал, засвятил, стрелил. Я тебе зараз дам. Ну что ты там кидаешься гэтыми? Допомога, допомога, ты один. Куда ты едешь? Блядь, дурень. Что ты робишь? Я тебе не разумею. Ты бачишь, что тут деется? Ты не, куда ты поехал? Блять. Тяжко, коли поплечники дурные, як боты. На. Перший стрел. Леопард, но. Гэта я зараз буду тут выходзіць толькі так з-за гэтага каменю. Мне, каб страліць гэтых, трэба выходзіць будзе. Так, леопард не ідзе. Я блайнд марну даваў. Што, я не засвечу нікога? Бля, людзі, што вы робіце? Тактика галактика, поглядите. Поехал, отдался. Наши тяжкие танки агулом поехали на гэты план. А зараз ты будешь отходить, правда? Будешь перекрывать тых, кто на тебе выходит. Твоей головой дурною. Вай. 1.5. Подается, тут кепско выходит. Blind, big blind. Тебе сдуе, коли кто-нибудь выйдет. Отсюль, ты разумеешь? Светляки. 3 танки стоять, блядь. В одном месте никто не светит, ни подъезд, ни отъезд, ничего. Ой, тут выходит вельми небеспечно. Ну вот он вылез, АМХ-30. Фу. Опс. Кто там пошкодил пушку? Ну хіба что пушку. 2 шотных. Мы с Тамарой ходим парой. Там конвей. Конечно. Конечно, зараз яно не проб'є, бо ён што? Ён шотны. Патэха у нас унізе, яна не бачыць гэтага леопарда. Ну что из
О, тут 268 ломится уже. Ай, холера, тебе бери. Добре, добираємо. Треба ж добирати його, так? Обложили нас, як має бути. Угу. Шотного ніхто не добере. Леопард так само. Февеха і Йосип. Йосип і Февеха. Не-не-не-не-не. Кепская идея. Кепская идея. О, конвой. Фугасами лепить. Ну, ПТ, конечно, там накидывай, но... Жаль тільки дробязі ніякі, але все ж таки. Хоча б нешта. Так. 30Б у їх так само недзе живее. Недзе ховається. А ось і Леопард. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Что ж тут робить там? Сведаешь что? Тут трошки древо повалить. Ага, не, засвечены. Центр світить, ось отсюль. Ай-яй-яй-яй-яй. Угу, добре, що 91 тільки. Мимо. Добре. А, подловил, падла. А это на что так объезжаю. Так, не удалось нормальово згулять, на жаль. Супротивника поджали, додаели усіх. То і знову КУДС не удалося. Ну, хто б сумнівався. Тим часом на Одесі не удається нічого показати, тільки випадково. Так. Направо я не хочу ехать. Сколько у нас ПТХ? Раз, два, три, четыре. 4 ПТХи. Килана, СТРВ, Йосип. Ісу, докладні казати. Еду-ка я на левый фланг, на гору. Буду з гори накидывать, спробовать. Все одно буде лепше там на зеленцах этой стоять.
ды чакаць, пакуль хто-небудзь насвеціць табе. А з маёй дакладнасцю стаяць у хмызах такое сабе. Так. О, у них на центрі шарфутюр, хто там другі не бачу папуль. 34-3, вельмі добра. І Conqueror так само. І AMX M451. Ну-ка, голди трошки мені у барабан. Зараз мы им покажем. Так, траву-воде домик развалить. Ну, давайте, хлопцы, давайте. Так, нешта наши на зеленцы робяць не тое, что по сутнасці трэба. Ой, дурень ты, ой, хлопец ты дурень. Ага. М103, конечно. Так, ну хто б сумняваўся, што менавіта так і паляціць снарад. Дзе гэты гробаны дом? Нашая нават не свеціць нікога. 790 поляцела. Ну так. Иди ты в сраку. Только коли они сами будут подставляться, то в таком разе это будут насвечивать. Бо ні Т-10, ні Чиф не збираюцца гэтага самі рабіць. А нас тупо вынесуць. Путенько. Давайте, хлопцы, свяціце. Не, позиция у нас цалкам говно. Ёсць трафлянне, добра. М4, стой на место, М4. Не. Поэтому никто откидывать не будет. Ну, блять, ну куда она полетела? Чому его? Ну, трапляй, калінасочка, танчик, ну. Какая поскудь там снуе. Тут окрайчик бачу і ўсё на гэтым. Ну. Давай, 34-3. Трапіў, добра. Ад'едзь ад яго. Кілана нічого не зробить тут нават. Я его не пробил, потому что он шотный паскуда. Но гэта было чакана. Няма што было рабіць з такімі пазіцыямі, якія занялі праціўнікі і паплечнікі. Равно, одним словом. Кілана стала чамусьці збоку, а не на гару поехала. Чаму? Што яна там забылася збоку гэтага?
блізка до центру. На што яна спадзявалася, хто я ведае. О, так. Цікава. Цікава. 3 ЛТ. 3 ЛТ. А давайте мы спачатку адгуляем як ПТХа. Станем вось тут вось. Каб адстраляць ЛТшак, якія будуць, а потым будзем паджимаць сюды праз карабель, цэнтр і гэтак далей. Чаму як ПТ? Таму што я занадта высокі, ЛТшкі мяне по-любому высветляць. Они мяне ўбачаць адкуль заўгодна, нават тут мы захалі я схаваюся. Усе роўна яны мяне там заўважаць і на гэтым гамон. 1290 поехал, Мантикор так само поехала, добра. Зараз трэба выставіцца і дапамагчы максімальна эфектыўна. Вось тут. Эмлеха там. І наші сталі і чакаюць. А чаго чакаюць? Эмлеха там, 105 там. То бок тут максимум одна ЛТХа. Ну што вы стаіцё? Ну нельга так рабіць. Чуеце? Нельга. Занадта пасіўна. 1390 занадта пасіўна. Стаіць просто. І ўсё. 277 паджимаюць. То добра. Ёсць траплянне. Чакай, 3, 2, 1. Мусьці трэба было 2 раза клікнуць. Добра. Астатнія там. З-за гэтага мы... Ну, няхай так. Вай, 277. Ты, блядь, зусім дурны, ці што? Давай, дапамагай. Толькі, калі ласка, не перашкаджай, навошта ты зараз выходзіш. Дзе это говно? Ах ты, сука! Ах ты, говно! Ты тупая срань! Блять, нема словаў! Божух, ну што за долбоёб? А што зараз гэта было такое? Підарасу кусок. Табе, падла, было цяжка пад'ехаць адразу? Ты ж разумееш, што на мяне яны аграцца. Не на цябе поскудь тупая ты, блядь. Устаў, блядь, за схіл, за ўзгорак, блядь, кідае ён міма танка. Тупая мразота. Нема слова просто. Таить, блядь, выцельвае, попасть не может в разведение. Оленя кусок. Что тут, девятки? Давайте поспробуем слева что-нибудь зрабіць. Можа мне што нават танкануть. Трымаецца. Не, сёння цяжка з гэтыя X5 ідуць, вельмі цяжка.
Гэтыя союзники, блядь, ебаные поплечники, которые ничего не могут зрабіць. Як так? Элементарная рэч. Ты издеваешься, что ли? Говно. Ты ж зеленым горела, паскуда. Уже ніхто не крые. Ну няўжо ніхто не крые? Ну сапраўды, блядь, ніводнай ПТ нема. У нас тут 5 танков, блядь, и 2 арты. 919. Стоит, выцеливая меня. Блядь, мне нема что тут вам казать, щиро кажучи. Нема что мне тут робить. Ніводного танку на прикрытті нема. Ніводного. Сюди можуть не ехать тяжкие ці сярэдныя танки. Але ПТХ абавязкова каб была. Я не разумею, чаму ніводного танку не поехала. Куды яны ўсе паехалі? Што яны робяць на цэнтру? Ці ў горад яны паехалі? Што яны там робяць? Тупа кінулі фланг. БЗ-120, ВЗ-114. Магчыма, што мы задамінуем. Паглядзім, як усё будзе складацца. Турбач. Толькі дзынь і ўсё. Ганкевіча адзін і другі. Ну, конечно, ты трапишь, конечно. Куда ж ты еще трапишь? Занадто добрую позицию он занял. А тут выходит, конечно, такое себе. По нашей стоять у центра и позирают. Что позирают? Хуй их знает, на что они там позирают. Просто позирают. Угу. Блять, ты еще шапляться за нечто будешь. А где ты там стал? Что за камни ты знайшов?
Угу. Путёк вниз. Там фары стаіць. Магчыма, ён мяне прыкрые. Малёва. Разменивать 530 альфы на 350. Это ты, конечно, добро придумлял. А мне не подобается, что там застался шарфутер. Кто дал информацию по им? Этот говняк там так и стоит. Так? Ты ж просто стоишь тут. А я просто у землю трапляю. Ты допоможеш, я сподіваюся? Угу. На тобі. Жалко, я не трапив. Не пробил, коли что. Добре. Вилічено. Прочитаний і вилічений. Так, Ганкевича у їх не зостався. Ех! Паскуда, ён усё ж таки поспел до моего КД. Гэта зрабіць, але табе гэта не дапаможа. Адзінае, што я магу сказаць. Табе гэта не дапаможа, ты ўсё роўна падохнеш. Ах, ты паглядзі на гэтае гаўно. Ты паглядзі на гэтае гаўно. Што? Сука, проебал. Нет, так не пойдем. Кудись. Кудись, на правом фланге. Стандарт Б, Шарпутюр, Бурасик. Бурасик у нас так само есть.
Ну, паспрабуем сюды пражацца. Тут С9. Раз уж мы стоим на правым фланзе, то спрабуем скарыстацца менавіта гэтай пазіцыі. Трэба улево павернуць вежу сваю. Ехаць. Улево павярнуць, каб куты гэтыя наклону яны былі максімальныя, і каб калі быў стрэл нейкі, то быў бы шанец падвышаны на тое, каб не прабілі. Рыкашэт адбыўся. У іх усе паехалі цэнтр. Ну, неяк так. Тут ужо можна ось так рабіць. Добра, 407. Ён нават не засвяціў. Добра. Ёсць. Зараз Ганкевіча можна будзе пафарміць трошки, не? Тут жа ёсць прастрал. Блядь, што гэта было? Ён недзе там за храмам стаіць, да? Валера, ясна, а дзе ж вы? Ять. Іх ніхто не бачыць, зато і мяне ўсе бачаць, хіба што так. 85, дренаж. 376. Ну, ёсць стрэл, добра. А, конечно. Ба-ла-ла-ла-бум. Ганкевіча мяне бачыць, а яго не. Нармалёва, МХ стаіць такі прыкрывае. Всё яму бачна. Ну. What does perfect even mean? Is there even such a Давайте на thing? БТ. Бачка апошні 1-2 баі, і ўсё на гэтым на сёння. Бо ўжо і так амаль што 2 гадзіны прайшло. 1,5. Зусім трошечки засталося до 1,5 гадзіны. Не хопіць на сёння. Бо апошнія баі зусім не ідуць. Десятки. Кранваген. Нават не ведаю. Куды б я не паехаў, паўсюль мяне могуць законтрыць і передапеміць. А стаяць у хмызах на адстрэле няма чаго, таму што ПТ-ху іх дастаткова браніраваныя, суперконь, 4,51. Пераваліцца ў цэнтры, каб ЛТ заваліць, мажліва. Ну, нешта такое. А он Хсор тут паехаў у цэнтр, Ебр у цэнтр, ну, працей. Не, у цэнтр валіцца ўжо няма чаго, Анксор ёсць. І на гэты фланг только ІС-6 едзе. Боже, ну што гэта робіць такое?
Ліс став у хмизи, КПЗ так само по хмизах їде. Це нечто невероятне. Все не туди, все не туди. Ну что, хмызовики, вы нечто будете там настреливать? Вон Ебер вас уже высвечивать едет. А у нас тут нормалёво. И тяжей, и у всех на свете, кого только нема. Одно, что нема, докладно, так это прикрытие. Із шостий здох. Ну, треба, щоб ти здох так само. «245», вы только поглядите на эту невероятную альфу. Ну і все. Ну. Поглядите на гэтых хмызовиков, яны тупо переехали в іншыя хмызы. СТ, мать твою. Кто там у нас стоял? Лис? О, бачите, як ездить аккуратненько. Ну, покатался, нормалёво. Насвятил, что не? Другие уволили съехал. ППЗ. Не, кинули фланг, поглядите, тут нема нікого уволили. Расстановка не об чим. Тупо у центрі стоять некалькі тяжких танков и все на этом. Да. Да, что тут еще сказать? Е50. Поспробуем настрелять, поспробуем настрелять. Это опошний бой. Удес нахуй пошел. Бесить. Так. Ага. Угу. Я поехал спочатку у центр. Тих, хто їде на гору, відстріляв би. А потім би розвернувся і поїхав би до Тяжикова. Ось сюди у город. Ці би допомагав уже у центрі, коли побачив, що будуть пушити наших по зеленці, то можна буде у борти накидати трошки, але яще і тратей, з центра лепей. Ми одразу їдемо у центр, поспробуємо там нечто зробити. А уже потім поїдемо на який-небудь фланг, коли це буде адмисловим, а не спонтанним. У нас у центр ніхто не їде. У їх арти нема, у нас так само. Що, чекаємо? Угу. Так. Сеттер і гети так само одні і ті ж хмизи постали. Так от собі. А їх команда воголя сюди не поїхала. Тобі нема що тут робити. Ну во що ти сюди приїхав? Одинная твоя позиция это тут, на зеленце. И все. Так, коли что, в таким разе... О, Т-32 подставляется хиба что. Можно ему попробовать накидать. Району центра, помыляется, я имею на увазі. Эй, треба не аккуратнее ехать.
Треба... Ой, шарпутюр поехал, там меня там нема. Ну все, и он заехал. Где ж ты был, говняк? Коли ты так просто и легко заехал. Угу, ЛТ у нас нема. А на что я сподівався, хто мені розповіді? На що гэтый гад, на що він сподівався? Блять, я і тут нікого не поспів потрапити, і тут нікого не поспів. Чекав, нікого не дочекався. Що за бздура? Ой, трындец, блять. Что за тайминг яблосный? Оу, с подпалом. Наши я проиграют в это малый город и все на этом. Тут же ж можно прострелить их, не? И он что, тупо у меня за спиной проехать и что? ПТшки трошки потримають його, але мені тут треба їхати. Капіо. Скуль, хто? Пизнуку, нехто светится, или откуда разуметь не могу. Два стрелу, два трапляння. Сука. Просто на взлете. Просто. Трындец просто. Что могу вам сказать? На гэтым все. Побачимся наступний раз, а на сьогодні з танками все. Нічого не отрималося показати, нічого не отрималося знайти цікавого. До побачення усім. На стримах ми побачимося вже у понеділок. Завтра я планую викласти відео на 1,5 години. Ось, коли воно зайде вам, то ставте подобайки, пишите коментарі під ним, і там будемо глядати, що будемо робити далі на наступному тижні. Дякую велике за увагу, підтримуйте вольних білорусів, підтримуйте Україну. Нехай п'ятниця для вас буде вельми добра і складеться як найлепей. А так само виходні, як ви почали, з новими силами подошли до понеділку.
Всього вам найлепшага, пакуль.